Ngiyalamukela lonke ngegama lenkosi ngosuku olungcwele usuku lokukhonza kulesi sifundo salamhlanje esisaba sikolo. Mina ke engikhuluma lani ngingumfundisi uGRESHAM MLILO. Nginxusa abafundisi esisonke namhlanje baziveze ngamunye wabo. Suku oluhle ngesabatha elingcwele balaleli, sihlangana njalo esifundweni okhulumayo ngumfundisi Dube. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngiyethemba ukuthi sizaba lesifundo esihle namhlanje ibizo uMISHAEL NDLOVU. Liyabingelelwa bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalamukela esifundweni okhulumayo umfundisi uBruce HLONGWANE. Asibeni lo mthandazo nxa singena esifundweni. Baba wethu olungileyo ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ithuba lokubana size phambi kwesihlalo sobukhosi njengabantu abakho. Nxa siza kukhangela sona lesi sifundo, sicela ukuphathiswa lokuthunganyelwa nguwe ngesiqu sikababa umoya engcwele, ukuncediswa ukuzwisisa okuyintando yakho, lokuchasisa ngokubalulekileyo ukuze siphathiseke silungisele lo mbuso wakho zamasinyane ngoJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. Ngiyaphinda njalo bafundisi lamukelekile bona singene lesi sifundo sindawonye. Siqala isifundo sanamhlanje esimnandi kakhulu. Kulendaba eqoqwayo. Lapha ubaba othize ethethe iholiday yakhe waya kwana baye embhukutshweni lendodakazi yakhe eneminyaka engu-10. Sokuthize phakathi kokubhukutsha kwasusuka lamagagasi amaningi abehlukanisa ubaba kanjani lendodana. Umntwana amdonsela khatshana wabe sebona kuba ngeke ngamthola masinyane, uyamemeza, mntanami uyangizwa lapho khona, chaya ingqethuka. Chibili-ke khangele phezulu, sengihamba ngiyabuya masinyane kwana ngikusize. Ala kanye umdala wahamba sebephenduka wathi ukuthi umntwana lapha amcabanga ukuthi ukhona eselabanye abantu lutho kwana amthole. Bambhudula bamdinga baze bangena phakathi komfula. Hayi bamthola umntwana lokhu echaya ingqethuka yakhe. Bekhathazekile bemthola becelebrate umntwana wayemangele kanti kwenzakalani ngoba umntwana wayenokuthula okumangalisayo. Emva kwalokho ke umntwana abesingathi uyini lokwesabe olenza lesabe. Athi umntwana mina angiboni lutho bengangenza ngesabe ngoba bengithembisa ukuthi uyabuya futhi aze ngithatha. Isifundo salamhlanje zihloko zami ezithandekayo sikhuluma ngabantwana besithembiso, izithembiso ezilethwa ebantwaneni. Yes. Ngizawucela uHlongwane asifundele uMatewu 28 verse ka20. Verse 20, Matthew chapter 28. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Siyabonga. Ndlovu, ngikhangela lesi sihloko salamhlanje. Isithembiso sabantwana. Kuyini esekufunda asixoxe nje ngesihloko kancane. So lesi maqondana lendinyana yokufunda ngekhanda. Abantwana besithembiso. Abantwana besithembiso. Ngithathekiswa indinyana yokwaziwa ngekhanda. Cina ngomuca othi bhekani ngilani izikhathi zonke. Mana ndilethe umfanekiso ukuthi funa silesitimela esisuke wangele khatshana sisiza lapha obulawayo. Lesi sitimela phakathi kwaso kulabantwana abombuso, abantwana bani besithembiso. Laba abantwana bathenjisiwe ukuthi hayi lizafika ebazalini kobulawayo lingabanjani, lingabaphephileyo. iBhayibheli bese lisithi uNkulunkulu phakathi kwalolu hambo uthi hayi ngilani kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Ngezinye indlela kulolu hambo kunenge singahlangana lakho, kodwa uNkulunkulu uthi ngilani phakathi kwemitshoko. Enye indoda ekuseni ithi yona ibingelele enye indoda ithi hayi ngilokhe ngisabindana lesono. Uthi hawu njani indoda? Uthi alokhe ngisabindana lesono. Phakathi kwalolu hambo lokubindana lesono uNkulunkulu uthi hayi madoda
bhekani ngilani izikhathi zonke. Balaleli lababukeli, uNkulunkulu uletha isimemezelo kithi, uletha isibusiso kithi, ufisa ukuthi ibizo lethu liphakanyiswe ngendlela emangalisayo. Yikho esithi bhekani ngilani izikhathi zonke. Siyabonga Dumi. Kuzithembiso zabantwana nxa uselula emva kwalokho sokhulunywa nguNdlovu kuyini lakho? Nxa esithi bheka uyabe kulimukisa ngumuntu oyabe ungani awubona lapho khona athi bheka uphakamisa ikhanda ukhangele. uJesu usiletha lapha ekusikhumbuzeni ukuthi njengoba umfundisi ejile siphakathi kwenkambo yempilo, kodwa uthi hayi elingahlangana lakho okungaba nzima bhekani ngithe ngilani. So ingqondo yethu njengabantwana ingathatha ingqondo yomntwana ukuthi ukhulumile ubaba uthi ulathi awukhathalekile sizadlula phakathi kwani, ukuthi ulathi kakube yisiqiniselo lethemba kuzasinika ukufika ekugcineni ukuthi umhlaba yaphetha ngani asikwazi kodwa sikwaziyo ulathi umnikazi womhlaba. Akusifundele uGenesis 15 verse 1. Esafunda ibizo lakho kuthiwa ngu-Emmanuel. Yeah. God is with us. uNkulunkulu lathi. Sifunde ngakho ekoteni liphelileyo ukuthi hayi phakathi kweziphithiphithi uNkulunkulu ulathi. Bhekani ngilani kuze kube sekukhawuleni komhlaba. Right. Yebo. Genesis 15 verse ngelika-1. Emva kwalokho kwafika izwi likaJehova ku-Abraham ngombono lithi, ungesabi Abraham, ngiyisihlangu sakho, umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Siyabonga. Wathi ngiqale kuNdlovu akungitshele ukuthi isihlangu kutshoni khonoko. Isihlangu o ihawu amabhayibheli asebenzisa lithi ihawu. Ngilihawu lakho kutshoni ufuna nje description ingcazelo yehawu. Now ihawu ngibone emfanekisweni lapha ihawu lifanekisiwe. Kwamanye amazwe yathola benza ihawu elensimbi lenziwe ngensimbi. Kithi lapha eZimbabwe siyazi ihawu elenziwe ngesikhumba, isikhumba senkomo kumbe isikhumba senyamazana. Siba lihawu lokuvikela nxa ulwisana lesitha. Ihawu lelana liyavikela okungakulimaza wena. So ihawu liba yilokhu okulethi kuvikele emuntwini. Ngingathi mina ihawu lisebenza izinto ezimbili. Okokuqala ikuvikela ukuthi inyama yakho njengomuntu ingaphanjaniswa imitshoko kumbe yilokho okuvela ngaphi esitheni. Okwesibili nxa sengikulethe kukholweni kwethu kule mitshoko yezilingo, kule mitshoko elethwa yisitha evela kuSathane. Ngezinye indlela silehawu lathi uNkulunkulu uthi ngilihawu. Ebambe khonapho. Wathi ngeke ngizwe umila wakhula la kuyizolo mbijana. So walibona ihawu? Hayi ngeke ngalibona eBhinga. Ihawu bazalwane lithatha indawo yokuthi impilo yakho iqhubeke ngoba lingekho okuza kuwe kuzokulimaza kufika kungene kungaladevimbayo. Yes. Liyavimbela ukuthi ungalimali. Nxa iBhayibheli sithi ngilihawu lakho lapha uNkulunkulu uletha isithembiso kithi abantu abakhe ukuthi umhlaba elikuwo yimpi. Belo phela uverse 50 chapter 15 lwana ungaya ku chapter 14 uAbraham wayephumile wayempini esiyahlenga uLoti. Uthi nxa evela ngale umlilo wesithi wathi ngikhulumela ngalokho avela khona ukuthi yimi ngimnqobisileyo. Wathi ungayesabi lanxa udlule kulokho vele ngilihawu lakho. Thina nxa siphenduka balaleli lathi babukeli singamaKristu asempini sila lo Sathane uthi sathi empini elikuyo yimihawu lakhona alisoze linqobe isono ngingekho. Akusifundele lapho uMahungu 18 verse 30. Mahungu 18 verse 30 uJesu uthembisa ukuthi yimihawu kuAbraham wathembisa njengoba kuyisithembiso sabantwana singabantwana lathi baka Abraham ngokukholwa. Uza kithi futhi esithembisa ukuthi sizadlula ezimpini ezehlukeneyo singathunjwa kodwa singaya kuKristu ulihawu siza kunqoba. Ngo18 verse 30 uMahubo. Alright, Mahubo 18 verse 30 verse ngelika 30 ifunda kanje.
indlela kaNkulunkulu iphelele izwi likaJehova lihlanzekile yena uyisihlangu kubo bonke abaphephela kuye. Ngiyalanda mabra uyisihlangu ulihawu kubo bonke abaphephela kuye. Kangikwazi ukuthi bafundisi labalaleli thina siphephela kubani nxa ulandwa indlala isigwaza uphephela kubani nxa kulemkhuhlane lesigqokisa amalembe emlonyeni uphephela kubani nxa kulala kudume busuku uJesu uthi ngilihawu sifunda ukuthi umntwana uyathemba uyise. Othi inhle nguphosele uhlongwane nalo hlongwane akungitshele ukuthi kungenxa yani uNkulunkulu esithe nako Abraham mina ngisihlangu sakho mina ngilihawu lakho kutshoni njalo futhi thina sikulethe empilweni namhlanje thina sivikeleke ukuphi na? Uyazi ukuthi uNdlovu uke wakhuluma ngehawu wakhuluma ngehawu lensimbi wakhuluma ngehawu lesikhumba. Mina ngifuna ukugxila ehawuni lesikhumba esilaziyo thina eAfrika mfundisi umndeni. Ihawu anti liyakuvikela wena. Nxa ihawu likuvikele okwenzakalayo yikuthi khona imtshoko yonke ejikwayo ifika iphelele igwaze phezulu kwehawu. Ingeza ivela phezulu umuntu uyaphakamisa ihawu liye phezulu livale lithi ngqi. Ibuyivela ngapha aphakamisa ihawu livale. So imtshoko yonke lemkhontwezayo yonke iphelela ehawini. Singakhangela indlela uJesu asihlenge ngayo thina njengabantu bakhe. Imkhonto yonke akade isiza kithi ifike yaphelela phezulu kwakhe. Umlobo uthi khona uJesu wachaywa walinyazwa wakhafulelwa wadelwa ngabantu wadelelwa wenziwa lonke ihlazo ebesingalicabanga ukwenzela ukuthi thina sihlengwe. Abesesithi khona kithi bhekani mina ngizakuba lani kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Nxa ufunda uMatewu chapter 28 verse ngelika 20 indinyana yokwaziwa ngekhanda esiyifundileyo. So thina njengabantwana bakaThixo ukuze sivikeleke azi ukuthi enye into engithathekisileyo Ndlovu yikuthi ihawu kumele ulithembe ukuthi ngingavala ngalo dubi umkhonto kawufiki kimi uyaphelela ngapha ehawini. Nxa ungazange ube lokuthemba kawuvikeleki ngoba ukwenzela ukuthi uvikeleke kumele ithi hawu lithembe ukuthi ngingalifaka la vela kulalutho oludlulayo. So nginanzelele futhi indaba yokuthemba lokulalela lokweyama ehawini izikhathi zonke. Singakhangela indaba yomntwana esixoxe ngayo okwenza umntwana lwana wasinda yikuthi wamethemba ubaba wamlalela izikhathi zonke ngoba wayelobudlelwano lobaba. So kunkambo yethu yokukholwa kumele sibe lobudlelwano loThixo ukwenzela ukuthi senelise ukucatsha ngaye emkhontweni yezilingwe zayo. UMAHUBO uyasivezela sibambele uMAHUBO 91. uMAHUBO 91 uyasivezela ukuthi kuyini ukuhlala ngaphansi kwehawu kutshoni ukuba phansi kwalesi sivikelo. uMAHUBO 91 ivesi ngelika 1 ungayibala ku1 ngizakutshela ngibeke kuma kubo verse 3 lapha verse 1 yena owakhile ekusithekeni kophezu konke nohlezi emthunzini kaSomandla uthi kuJehova uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo ngokuba yena uyakukhipha egibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubhisayo. Now abantu abahlala phansi kwaleli hawu uNkulunkulu ubona nxa bephila bathi uNkulunkulu ngamandla ami uNkulunkulu uyinqaba yami njalo uNkulunkulu abantu labo uyabathukulula phakathi kwenkemenkeme zonke zingabakhona njalo kungaze kubuyeni kuvela ngaphi laba bantu they are safe nxa bephansi kwaleli yezi likaJehova. Bathandekayo balaleli kasihlaleni sivikelekile sikwazi ukuthi uKristu Jesu ulihawu lethu uKristu Jesu ungamandla ethu phakathi kwakho konke okungeza kithi ezimpilweni uNkulunkulu ungamandla ethu ukuthi sinqobe izilingo uNkulunkulu ungamandla ethu ukuthi sinqobe isono uNkulunkulu ungamandla ethu ukuthi impilo leyi sibe ngabanqobe ekucineni sifinyelele ekhaya ezulwini. Naze bangiza ngacabanga
ngibona ihawu limabavu-bavu, Yeah. ngibona ihawu lilembobo laphayana liklezukile, ngoba konke okumele kulimaze mina Kuphelele khonapha. sokuphele ngaphi ehawini, konke okumele kulimaze thina njengamaKristu kuphela kubani? uJesu. uJesu njengehawu lethu. Siyabonga into enje eqhakathekileyo nesithembiso esiveza ukuthi lumuntu ulathi sonke isikhathi, lumuntu ulathi sonke isikhathi. Akusifundele uGenesis 28 verse 14. Genesis 28 verse 14. 28 verse 14. Yes. Inzalo yakho iyakuba ngangothuli lomhlabathi, wena usabalale ngasentshonalanga nasempumalanga nasenyakatho naseningizimu, ngawe nangenzalo yakho iyakubusiswa imideni yonke yomhlaba. Lesi sithembiso sikaMesaya lesakithi nqenda wathi ngiqayise futhi namhlanje ngizangenza qala kakhulu uNdlovu. Ngike ngiqayise kakhulu kuNdlovu namhlanje ukuthi nxa ulalele lindaba kuyini esekufundayo. Sesikhandela leli verse nje ngamafitshane. Now sesivezelwe esifundweni wacaca ukuthi uJehova ulihawu lethu, akupheleli khonapho kusomandla. Yes. Kulesi sithembiso lasesithembisweni esifunda ngazo kuma covenant, uNkulunkulu is our protection, isivikelo sethu. Ebese sithi yena uyisibusiso futhi yithi. Ngezinye indlela abantu abahlanganyele esivumelwaneni loNkulunkulu, uNkulunkulu uyababusisa. Mana mina ngilethe umzekeliso welayini kumbe womgwaqo osuka lapho uziye bambe eCairo khona leEgypt. As long as abantwana bombuso behamba endleleni kaSomandla esivumelwano, kuthi ukuthi okulandelayo khonapho yini bathandikayo isibusiso. Ngezinye indlela nxa silalela ilizwi likaNkulunkulu, nxa sisenza intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyasibusisa, uNkulunkulu uyasigcwalisela izifiso zethu. Now isibusiso lesi siza ngemuli kaAbraham. uNkulunkulu nxa efuna ukwelapha izimuli, uNkulunkulu nxa efuna ukulungisisa izimuli, ukhetha eyinye imuli. Sihlangana loNkulunkulu esenza isivumelwano lemuli kabani? kaAbraham. Uthi hayi Abraham, ngifuna ukuthi ngivule isizwe esilahlekileyo, ngibavula amehlo njengoba beziphofu, babona indlela zami eziqotho, indlela ezifaneleyo. uNkulunkulu ebesesebenzisa ke imuli kaAbraham. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Angeke ngizwe kuhlongwane manje ukuthi kule indaba kuyini esikuthola. Isithembiso sikaNkulunkulu ngezizwe lesibusekileyo siyawugcwaliseka njani nini nxa besikade sifunda le ndaba? uAbraham nxa ebizwa nguNkulunkulu lokuthi inzalo yakhe iza kuba yisibusiso, sizananzelela ukuthi khona nxa sikhuluma ngezimuli njengalokhu uNdlovu esitsho ukuthi khona imuli kumele kumbe injongo kaNkulunkulu kwakuyikuthi imuli kaAbraham kumele ibe yisibusiso. Indlela imuli eziphatha ngayo mfundisi kuyayenza ukuthi ibe yisibusiso esigabeni kumbe ibe yisiqalekiso. So injongo kaNkulunkulu bekuyikuthi inzalo kaAbraham yonke ibe yisibusiso, abantwana bakhe usendo lwakhona lonke kube ngabantu abazakuba yisibusiso, abantu abazakuba lendonsela. Mina ngilecebo levangeli. Mina ngilomcabango Ndlovu ukuthi khona okwakungenza imuli kaAbraham ube yisibusiso kwakuzabe kweyeme kulokhu uAbraham abachiyele khona. Angikwazi mfundisi ukuthi thina njengabazali abantwana bethu kuyini esibanika khona, athi ukuthi inzalo yakho. So abantwana bakaAbraham laba kumele babe yisibusiso. So kwakuza kuya ngokuthi uAbraham ubachiyeleni njengelifa okwakuza kuba yisibusiso ebantwini bonke lasezizweni zonke ukuze bahambe ngalindlela uNdlovu bakhuluma ngayo. Bekuza kuya ngokuthi uAbraham bafundisene. So mina ngifuna ukuthi ngithi thina njengabazali kuyini esikufundisa abantwana bethu, njengezimuli kuyini esikufundisanayo, kuyini esikuchiyela abantwana mfundisi MLILO nxa likhula so lichiya abantwana kuyini
emulini elibachiyela khona bekubambile bakugagadlela bathi lokhu yikho kuyisithembiso ubaba athe khona kule mpilo khona. U-Abraham wachiya imephu wachiyela imuli yakhe imephu eyocebo losindiso ukuthi hayi izizukulwane ezilandelayo landelani nansi imephu lingalandela imephu leyo ukusindiswa kwenu kusobala. Actually nxa ukhuluma ngemephu Ndlovu, imephu iyancedisa umuntu ukuthi abekwazi ukuthi ungahamba ngalindlela iyinkombandlela ukuthi kona ungahamba lapha uzazi uyefika lapha. So obesekusiba umbuzo ukuthi thina imephu esichiyela imuli yethu ngebasangana. Siyabonga ulombuzo oqhakatheka kangaka. Ngiyakudubela nxa sikhangele isithembiso lesi esibuya ngemuli kuvela ukuqhakatheka kwezithembiso kakhulu. Yisiphi ke sesithembiso esiqhakathekileyo kakhulu phakathi kwezithembiso lezi ezenzalo yaba isibusiso emhlabeni wonke? Siyabonga mfundisi. U-Abraham uthenjiswa isibusiso sokuthi inzalo yakhe iza kubusiseka. Siza kuyisithembiso uvela usekhulile kalamntwana. Kodwa isithembiso siza lo nkulunkulu othembekileyo kuzithembiso zakhe akwamukele. Isithembiso lesi ungalandelela uAbraham imuli yakhe ilandelana kusiya kuIsaka uJakobe kuze kube leso sakaIsrael kuze kuyezala uJesu sigcwaliseka ngesiphambano sisezalo. So sifunda ke ukuthi uNkulunkulu ethembisa uAbraham wabona ukulala kwaAbraham wasebona ukuthi ngaye kuzazaleka imuli kaThixo elokulalela. Osikufunda kakhulu balaleli yikuthi imuli zethu singafunda ukulalela sichiya abantwana besendleleni engaphambukiyo esikhulumileyo. Nxa sibala uGenesis lapha nguGalatiya ngu3 ivesi nge singayi ku29 kulamazwi engalanda kuvesi ngu8 lapha uthena umbhalo uyakhuluma ukuthi uNkulunkulu izizwe uza ngokukholwa wachumayeza uAbraham ukuthi izizwe zibusiseke ngaye. Uthena kuvesi ngu9 ke ngakho ke bonke abakholwayo bazabusiseka ngokukholwa njengoAbraham. So Abraham ukukholwa kwakhe kuyindlela esisinikwe la singabantwana kwaAbraham nxa sikholwa bala kuvesi 29. Kuvesi 29. Yes. Kepha uma ningabaka Kristu seniyinzalo kaAbrahama nizindlalifa ngokwesithembiso. Alright. Sizindlalifa ngwani? Ngokwesithembiso. Isithembiso sika Jesu isesina sibe zindlalifa. uJesu wasinika uAbraham wathi bonke abazasuka ekhalweni lakho ngokukholwa sebengcenye yosindiso. Balaleli lathi bafundisi ukulahlwa umuntu uyabe ezikhuphile ngoba isithembiso lisivule izandla emntwini wonke ukuthi uMesaya ozayo uthatha umuntu wonke olenkolo lokuhamba kwaAbraham ngoba uJesu wazalwe emulini kaAbraham ukugcina isithembiso sikaAbraham. Now leli bala elithi ukubusisa to bless ku Greek language lithi ukuthi makarios. Ngichasiswa khona ukuthi kuba intokozo imuli le ebayeni iba intokozo. Abantu ababheka imuli kaAbraham abantu ababheka izizukulwane zikaAbraham bonke abantu abasesithembisweni sikaAbraham njengoba umfundisi uDube echila ukuthi lathi siyingcenye yalesoni sivumelwano. Abantu abakhangele ababukele kumele nxa bebukele so bathokoze bajabule ngokwenza la ngokuphila kwabantu abasesithembisweni ekuphileni kwethu sintokozo yini kubo makhelwane. Siyabonga. uDube lembuzo lethwa nguNdlovu walethe ipicture umbe umfanekiso omuhle kakhulu osivezela isithembiso esiqhakathekileyo lazo njani zonke kuze kungikhumbuze uJesu esenyuka esiya ezulwini awu madoda aseGalili libhekeni likhangele phezulu la uJesu lo ufana naye libone esenyuka uyakuya njani usunanze ukuthi abantu baseThesalonika sebesithi uJesu uzabuye sisaphila bese bebona izihlobo ziyafa ziyagula sebekhathazeka. Akusifundele uFirst Thessalonians 1:4 verse ka16 uyegcina ku18.
verse 16 usiya ku-18 Yes. kwabaseThesalonika bokuqala 4. 4 ifunda kanje ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo nephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala kothi thina esikhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sihlangabeze inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo ngakho ke duduzanani ngalawo mazwi Sengibone abantu bekhathazeka hlongwane. Umuntu afelwe kwaze baphindwe bathathwa abantwana. Azama ubhizinisi kudiliki. Azame lokhu kube kuhlungu. Impilo lapha emhlabeni ibazwise ubuhlungu kumangalisa abe so depressed. Bakhathazeke engqondweni kangako abebazi bophele. Isithembiso lesi esesifumana kuThesalonika ngo-4 verse 16 sayo 18. Singanceda njani abantu ngempilo enje ebuhlungu? Njalo kuyisithembiso zabantwana bakaNkulunkulu. Ngifisa ukuthi khona nxa sikhangela lo indaba ke sikhangele lo Sambulo ngo-3 ivesi ngelika-12 umfundisi uMLILO ithi khona onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini likaNkulunkulu wami futhi akasoze aphuma khona ngiyakuloba negama likaNkulunkulu wami phezu kwakhe negama lomuzi kaNkulunkulu wami iJerusalema elisha elehla ezulwini kuNkulunkulu wami negama lami elisha. Uyakwazi ukuthi emhlabeni esiphila kiyo kuhle sizwisise ukuthi siphakathi kwempi emangalisa umfundisi uDobi. Abanye baye bethi nxa bekhuluma bathi khona lapho kulwa khona inkunzi ezimbili utshani buyathwala nzima ngoba yibo buchudulwayo bufihlizeke bube ngokunye so thina okumele sikuzwisise yikuthi siphakathi kwempi impi okulwa khona isitha esingusathane loKristu impi phakathi kobubi lokulunga so nxa siphakathi kwempi leyi kulamathuba ukuthi sizadlula phakathi kobunzima obukhuluma ngabo mfundisi uMLILO kodwa isithembiso sithe khona onqobayo umuntu kanqobi engadlulanga phakathi kwempi Ndlovu nxa uzanqoba kumele kube lokuchikachika thizo odlula phakathi kwakho kumele kube lempi thizo odlula phakathi kwayo unqoba ngoba ubusempini kodwa kuyisithembiso esikhulu kakhulu esinthathekisayo mfundisi uDobi yikuthi khona empini leyi kasisodwa lina likhule kusaliwa kuchaywa izibhakera lapho nxa ulobhuti wakho yingqwele usile ukwazi ukuthi ubhuti yingqwele bangaze bangani bangikhulela lapho ubhuti ukhona lapha ngangenela khona ulona unesibili and futhi nxa ubhuti wakho yingqwele lwana olwangale ulwe lokwesaba ngoba uyakwazi ukuthi ubhuti wakhe angayithenga indaba leyi vele mina sengiphelile so kasibeni lesibindi sibe kwazi ukuthi amathuba okuthi sinqobe akhona futhi abanzi ngoba kasilwi sisodwa silwa silo somandla kambe Dube ukuba umKristu kungangenza ingangeni phakathi kwenhlupho yini ukwengeza kulokhu uhlangana khulume ngakho kathesi kuyini oqinisa ngakho abazalwane Siyabonga mfundisi kakusoze kungenze ngangena enhlupheni nxa sesemhlabeni wonalo uJesu wabuya enguJesu kodwa ngenxa ukuthi wawela kulomhlaba inhlupho zadlula phezu kwakhe ngenye indlela ukuba ngumKristu kakuthi ukuthi inhlupho sezisukile kodwa kuyabuyela ukuthi uJesu abe lihawu ukuze inhlupho zidinde kodwa ziphethwe nguJesu empilweni yami umlobi wesifundo uyasikhumbuza ukuthi ikusasa ilokukhanya uma singaphila sithemba lesi sithembiso ukuthi uyeza ozayo kulesinye isakhe esikhulunywa kwelinye ulimi ukuthi
yikulwa kabili ukulwa lo mfazi wendoda engekho ngoba ungazi umjayi face to face uyabuya umnikazi womuzi so uJesu uyeza uthembisile uSathana ngenzani ngendlala ngeCovid ngokudilika kweeconomy konke khonokho kakusenze singabe ngamaKristu kodwa kusiqinisa ngamandla ukwazi ukuthi ozayo uzaphindisela so amaKristu kasazini bathandekayo ukuthi umhlaba uzasiwisela konke kodwa uJesu isithembiso ukuthi ozayo uyabuya akathembisi engasozabuye ngoba wabuya kwakuqala wahamba wathi ngiyabuya uyabuya njalo kwesibili siyabonga yes akusikhangelele Exodus 19 verse ngilika 5 kodwa ngicela uqale ngoIsaya 60 verse ka1 usiya ku3 ngilombuzo emfuna ubana uNdlovu akakanike wona awufunde leyo verse Isaya 60 Isaya 60 verse ka1 usiya ku3 Isaya 60 verse 1 usiya ku3 ifunda kanje uvuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza inkazimulo kaJehova iphumela phezulu kwakho ngokuba bheka ubumnyama buyasibekela umhlaba nesigayegaye abantu kepha uJehova uyaphuma phezulu kwakho nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezulu kwakho izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwakho namakhosi ekukhazimuleni kokuphuma kwakho. Okay, siyabonga ke. Nxa siya ku Genesis 12 verse ka2. uNkulunkulu thana ulethi sithembiso sithana ngizakwenza isizwe sinjani esikhulu. Ufuna iqhathanise le verse engunika yona Ndlovu. Now ngaphanza kwenza isizwe esikhulu. Sikhangela uAbraham oseliqhebo. Sikhangela uSara osengale kwesikhathi ukuthi engazithwala. Kanti kwakuza kwenzakala njani lokho kwakuza kuxosela njani nenjongo kaNkulunkulu yayini ngokuzalwa kwalomuntu okuthiwa wenza ube sisinjani esikhulu wayile njongo bani ngalokho azatha kuzuza ngiza kukwenza ube yisizwe esikhulu sesinanzelele ukuthi uNkulunkulu isivikelo sika Abraham uNkulunkulu lihawu likabani likaAbraham njalo sesinanzelela ukuthi uNkulunkulu vele yena ukubhizimisa enkulu yokubusisa uAbraham lezizukulwane zakhe sesibonile futhi njalo ukuthi phakathi kokuchika kwesono uNkulunkulu uzimisela ukusindisa imuli kabani kaAbraham azamnike lecebo lani losindiso futhi lokhu okuthathu nxa ngikwenzile ngikuvikelile ngikubusisile njalo ngizimisela ukuthi ngikusindise hawu okulandelayo kuyini bathandekayo yikukwenza ube yini isizwe esinjani esikhulu a great nation nxa lokhu konke kukulandela uNkulunkulu uyabe kumise endaweni ephakemeyo endaweni elidundu nginanzelela ukuthi okungasithathela lokhu isono esiphila phakathi kwaso okungasithathela lokhu ikuhlupheka okungasithathela lokhu zinsizi ezisigombolozeleyo uNkulunkulu uzivezile kithi ukubana yena ube yinhlawulo yesono uhlawulile ehlawulela izono zabo bani zethu njalo simbona kathesi encengela abantu ebancengela ukuthi abantu sibe lesabelo ngaphi embusweni kaNkulunkulu uyabubula uyasincengela isomandla bese letha isimemezelo esimangalisayo isimemezelo sokugcwalisa isithembiso ukuthi hayi Abraham ngizakwenza ube isizwe esikhulu ungazuzuza imali eningi ngambona abantu balemali phandle lapha abantu balemali eziningi kakhulu ungazuzuza imali eningi mfundisi Dobi and then what kuyini okulandelayo nansi imali eningi sesikuphile ungazuzuze intokozo lenjabulo yalapha emhlabeni kuyini okunye okulandelayo akula so ngakho ke kasibambeleleni kulesi sithembiso siqinisele kuso lesi sithembiso siyabonga kakhulu now Dube kumbe mana ngiqale ngohlongwane lesi sithembiso siyathi sigcwaliseke nini
uDube esacabanga athi sizafisa uDube asitshele ukuthi why uNkulunkulu kungenxa uNkulunkulu wathena wamenza uAbraham wathi ngiza kufaka abantu abaqhakathekileyo ngiza kwenza ube special ube ngoqhakathekileyo wawuza kuqwasela nini lokho mhlawumbe ngingakakhulumi ngokuthi wawuzacwaliseka nini umfundisi uMlilo vumani ke ngiletha umcabango engilawo nxa sikhuluma ngesizwe esikhulu uNkulunkulu uthe khona kuAbraham ngiza kwenza ube yisizwe esikhulu ngikwenze ube lamandla isizwe lesi siyaba sikhulu siphinde sibe lani sibe lamandla uyakwazi ukuthi khona uAbraham ngalesi sikhathi besekhulile nxa ephiwa lesi sithembiso esintwini sakithi nxa uchado ungena emchadweni ndlovu abadala sebekhangelela ukuthi kuzaba labazukulu kungaphela iminyaka ibe mbili ibe mthathu kungela abazukulu baqala ukubuzana osamlevu ukuthi kanti uhamba njani umfana wakhanya ngathi kakubi labantwana uhamba njani ngoba nxa ungena emchadweni abakukhangeleleyo ukuthi uzabalani uzabusiswa ngabantwana now Abraham ebudaleni bakhe kuthiwa ngizakwenza ube yisizwe esinjani esikhulu mina ngithe ngiyikhangela indaba leyi ngathi nxa sikhuluma ngobukhulu umfundisi uDube kasikhulumi ngobunengi kuphela yebo ubunengi buyingxenye yokuba yisizwe esikhulu and kodwa kuphinda kugoqele futhi lokuba lamandla thize funa kungagoqela lokuba lomcebo thize okuzenza ukuthi khona abantu bonke nxa bekhangela inzalo kaAbraham bekhangela isizwe sikaAbraham bathi khona indoda lowo isizwe sakhe kumbe inzalo yakhe lo uyakhumbula ukuthi uAbraham wayengela abantwana uthola abantwana sebebadala kodwa abantu bakhe ake likhangela ukuthi sebebanenge okungakanani ake likhangela ukuthi abantu bakhe balamandla angakanani ake likhangela ukuthi abantu bakhe balempila kahle njani uNdlovu ukhulume ngendaba yokubusiswa so abantwana bakaAbraham bekumele babusiswe ezigabeni zonke zempilo okuzakwenza ukuthi khona abantu nxa bekhangela isizwe sikaAbraham amehlo wonke athi nhloku Abraham mina ngiyathathekiswa indaba ekhulumayo la ukuthi uNkulunkulu uthi uAbraham isizwe esikhulu sokuthi siyabe singani sihleze entabeni sengani ezinizwe zonke zingaphansi sikhangele ziyahawukela ukuthi kathi lwana wafika njani lapha umlimi inhloso yakhe ukuthi isizwe sikaAbraham sibe kuye isibonelo sokuthi uNkulunkulu ahlezi phakathi kwabo bale kuphilo kunjani bayisibusiso balentokozo kwakumele zonke izizwe zidonswe ukuphila kwesizwe sikaAbraham so uNkulunkulu ukhangele nxa esibiza ukuba ngamaKristu sisiba sebandleni njengabantu bakaNkulunkulu ukuthi umhlaba usibuza ukuthi kathi lathokoze emhlabeni ngolantokozo ukuhamba njani lakhanya licwebile kuhamba njani sikhulume ngoJesu owafayo wavuka ozayo ithembiso sicina ukuthi uJesu lesimkholayo uyabuya ngaze ngigule ngikwazi ukuthi ekucineni ngilentokozo njengoJobe wathi hayi ngingahlukuluzeka kodwa ngiyamazi uyaphila umsindisi uma ukhuluma ngeqhathanisa lo 1 Peter 2:9 sikhumalani khona kumaKristu namhlanje uthena lina lisizwe esikhethekileyo ababupriest elisuswe emnyameni ukuze lilethe ukukhanya ebantwini so ngenye indlela sifunda ukuthi balaleli uThixo nxa umuntu ephenduka ukufaka phakathi kwemuli kaAbraham ngokukholwa usukhethekile phila impilo ezadonsela abantu ekukhanyeni kukaJesu phila impilo eyindonsela uNkulunkulu abesegwaba ngawe njengoAbraham ukuthi ngizakwenza ukhetheke ngoba kulokulalela kulokulandela kulokuthembeka ukwenzela ukuthi sichumayele indaba ezinhle zosindiso umfundisi phakathi kwezimuli ezilokwehlukana sithi separation phakathi kwezimuli ezilokuhlukuluzwa kweabuse phakathi kwamadivorce asegcwele emhlabeni esiphila kiwo uNkulunkulu udinga izimuli ngensuku esiphila phakathi kwazo ezizakuma zikhanye ziveze uthando lukaJehova ziveze ukulunga kukaNkulunkulu wathi ngikhuthaza abalaleli ukuthi sikwazi ukuthi uNkulunkulu ulokhe imisile imuli esithi thina yinsali ngithatha iquotation umcabango kaRobert H. Pearson uthi insali ikhona lapha emhlabeni hathi njengenye inhlanganiso yezenkolo kuphela
uthi silapha ngoba uJehova unodaba lwalesi sikhathi okumele lusakazwe emhlabeni njani wonke kuze kube sekupheleni. Omunye wakabesana hayi uNkulunkulu phambi kwaNkulunkulu wonke umuntu ongumKristu ulokuma okufana naye. Wonke umuntu kule ndaba ethi ngiza kuhamba I will go. Wonke umuntu ume njani belingene. Abesithena sisebupristini okutsho ivesi athi sisebupristini nxa singena embhaphathizweni singene ebupristini ngokukholwa. Ungukuthembisanga njalo ukuthi ngizakwenza ube isizwe esikhulu kuphela. Uthi ngizakwenza legama lakho libe njani akusifundele uGenesis 12 verse ka2. Ivesi ngelika2 futhi njalo kuGenesis ngu12 ifunda kanje ngiyakukwenza isizwe esikhulu ngikubusise ngenze igama lakho libe likhulu wena ube yisibusiso. Ndlovu ulithala lezinsuku ngelicabanga ngobukhulu licabangani ngawuthanda nomkhulu licabangani ngamafitshane. Ulutsha lansuku lezi nxa kukhulunywa ngobukhulu kukhulunywa ngezinto ezikhona nsuku lezi ezibalisela izinto ezihlanganisela inotho, izinto ezihlanganisela imali, izinto ezihlanganisela istatus, even lempahla. So lezi izinto abantu bensuku zanamhlanje ulutsha nxa bekukhangele lokho bathi hayi umuntu lo kuthi uthi ibizo lakhe linjani likhulu. Bese belandisela ukwenza kwalabo bantu nxa kuyikuhamba uzababona labo sebehamba ngaleyo ndlela. Wathi ngiphangise njalo sikhangele uGenesis 11:4 alizukumbala ukhuluma ngamadoda athi kasenze umphotshongo ube mkhulu sizenzele igama lethu. uGenesis 12 verse 2 uJehova yena ngizakwenza ube mkhulu. Sifundani lapha indaba yosindiswa hlongane. Abantu abaningi njengalokhu uNdlovu esitsho nxa bedinga impahla ezilohlonze ezidulayo bafuna ukuzakhela ibizo. Abanye baba ngabahlabeleli ukuze bazakhele ibizo, abanye babe ngabadlali bebhola ukuze bazakhele ibizo, abanye babuthelela inotho ukuzakhela ibizo. And ukuzakhela ibizo zakhele lona liyadilika. Baningi abantu besingababalisa abazakhela amabizo kodwa amabizo abo adilika atshabalayo okungasakhulunywa ngabo lamuhla ngitsho lasembalini. Kodwa nxa sibuya kuGenesis chapter 12 uNkulunkulu uthi ngifuna ukukwenza ngunike ibizo kumbe ngenza ibizo lakho libe likhulu. Uyawazi ukuthi nxa ubungamfundisa ubuciko thize mfundisa umlilo lapho engibatshazwa khona ngobuciko engilabo kangibatshazwa kungelabizo lakho ngoba lokho engiyikho khona ngikwenziwe nguwe. So uNkulunkulu nxa esithi khona kuAbraham ngizakwenza ube lebizo elikhulu ngamanye amazwi uNkulunkulu uthi khona kuAbraham ngifisa ukuthi khona abantu babusiseke ngawe. So nxa abantu bekhangela uAbraham bazwisisa uNkulunkulu onguye oyenze uAbraham waba yilokho ayikho khona. Yes, siyabonga. Ngizane kudube just umzuzwana umlutshwana ukugoqa indaba yonke nale ebesikhuluma ngayo uNdlovu asikhulekele emva kwalokho. Singabantwana besithembiso sinebizo lika Jesu. Singaphila ngaleli bizo kudunyiswa uNkulunkulu thina siphakanyiswa. Okwenza uAbraham aphakanyiswe wathemba ibizo. Angazi ibizo bani mlaleli kodwa ngilinikeza uJesu yilibizo lesithembiso elizenza siphakame ekukholweni lasekuphileni. uNdlovu engakakhuleki mfundisi umlilo uAbraham ngenxa yokuthi kazenzelanga ibizo waliphiwa wabakwazi ukuthi isimilo siqhakathekile ebizweni, wabakwazi ukuthi ukukholwa kuqhakathekile ebizweni, ukulalela kuqhakathekile, ukwethemba kuqhakathekile. So kunkambo yethu yokukholwa kasibeni kwazi ukuthi lezi zinto zibalulekile yizo ezizakwenza sibe lebizo esiliphiwa ngumdala wezinsuku elikhulu. Ayikhona lomhlaba. Hayi siyabonga. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini siyabonga ngesifundo, siyabonga ngokusiqondisa
ukusixwayisa lokuzwa isithembiso sakho esokubana wena uNkulunkulu osindisayo, uNkulunkulu obusisayo, uNkulunkulu ovikelayo. Sengathi ungaba lathi ngazo zonke izikhathi. Umoya oyingcwele uhlale kithi usithungamele kulolu hambo size sifike ekhaya ezulwini. Phakathi kobuthakathaka esilapho, phakathi kokwehluleka esilapho, siloyisa ukuthi sibambelele ebizweni lakho ngoba singabantwana besithembiso. Qhubeka ulathi phakathi kokukudumisa lokukukhonza, uziveze kithi njengoNkulunkulu somandla sokuphelelisiwe konke sibe khona embusweni wakho. Siyakhuleka sithembile egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen.